gasa iti biyang. Elsa, di nakman pakibibiyangan iti biyag ko, ha? Ha? Saan tapay nga gasawa nga man nakibiyang kalaunay? Gaputa na patag ka kanyak, Marlon. Kaayan-ayat ka. Iso a natural. Bagaan ka no adati saan anasaya at nga aramidam. Abay, dakasak ayat na tapno ibagam tekas ta kanya, ha? Diyak kaya tim mabibiyangan, Elsa, ha? Iso nga ulitak tim bagak. Di na kon pakibibiyangan. Aramidak ti kayat ko. Ala, wanan Marlon. Aramidam ti kayat mo man. Ta saan ka apakibiyangan? Kat aramidak mat ti kayat ko. Kat pangaasim ta dinak pakibiyangan. Ay na, nalabos mo tenter aramidam iti kaayan ayat mo si ka Marlon. Apay ka di manin, nana. Naamwak ti imbagbagam kan kwa na. Ay na, awan kit di ati amom. Ay na, jak nga rod kayat apakibibiyangan naknanang. San kami pangagasawa? Madlawa man nakibiyang launay. Gaputa kayat nakangayali ka. Napatag ka kan kwa na. Iso adil-dil lawon na ka. No adatar aramidam amay kaniwas. Ay, nagpapadaan nyo amin aman nakibiyang. Kas itinako na kanak ko. Napatag ka kada kami. Iso apakibiyangan da ka. Gaputa saan mi akayat ama isagmak ka. Kasmut itimbagak nanang. Amok da gitar aramidag. Iso asan arumbang apakibiyangan da. Naibos ka rin darakin pulutan, Herman. Wanya rod, Marlon. Ay, umutang tamaya dito. Ay, wala. Sana balay. Tawa mo ti utang ta sana nabayadan. Husto ka, Barts. Good payer tama ta. Kasano no agsubang kayo manan iti nobyam, pare. Gapoy ti panagin inom mo. Binagak ni Elsa. At di na kong pakibibiyangan, Barts. Kinunak at di nak unay pakibiyangan. Gaputa saan kami paimot nga gasawa. Anya. Kasano no maupay ti kaya nayat mo. Kaya makiwin na suwasking ka, pare. Daking ko na dito na. Sana bali talalaki, ha, Barts? Ha? Agbiro ak man rin natin sa bali dita. Elsa, balasang ko. At da ka di kahit yung ibaga, nana. Madamag kumanla ang balasang ko. Anak ko ni Marlon. Ngamparikot ko ti kinamamartag na. Kat kayat ko adamagan no talaga nga ison ti kapkap na kam. Uwan, nana. Ado timang dilaw kanyak. Gaputa apay ka no, nga isupay laang ti inayat ko, kat mamartakmat. Idinto ta nakaadalak. Day tangarod ka ti aday ti panunot ko, balasang ko. Napatag kanyak ni Marlon, nana. Iso aka ilalaak. Kaya't kung ngayali ka, barang adda ti pagbaliwan na, ngam dinak matdanggan. Ay, day tangarod ka't balasang ko. No bagbaga, siyak pa'y tiungtan na. Ay, anyan ni Marlon, aya. No anya launay ti raman ti arak, adi na maliklikan. Sakit ka na yun na nga ibaga. Adyak ka no pakibibiyangan. Kastamot laang ti kanayon na nga ibaga kanyak. Ngam uray day ta ti kanayon na nga ibaga. Kanayon ko adilawan ti panagbarbartag na. Apay adi ka nagtetext kanyak, Marlon. Kan apay adi mo sungbatan dagiti awag ko kan ka. Nukas jay, amomon amakumikumak. Apay, anyat inaramid mo ka di. Tadi mo nasangot ti uray laag text ko ma, sagpaminsan. Apay, NBI kaya, tapno imbestigaran ng Elsa. Anya? Kinunakmat kin ka, di nakpakibibiyangan. Aramidag ti kayat ko, kat aramidag mat ti kayat mo. Agayan ayat ta, Marlon. Kat anyat sirbi ti relasyon ta. No saan ta akailalaan ti tunggal maysa? Ay, ayat-ayat dita. Anya?
basta. Dinak ay ayatan. Iso ka di nga ure anyat ibagbagak kat dinak ikan ka, no? Ha? Sungbatan nak, Marlon! Sungbatan nak! Elsa, Saan ka makasungbat? Kaya't na asawan, kat ubaw ti panagayat mo kanya. Iso ana sa isayaat nga rod, no ipay kun ti wayawayam. Tapno birukam no anya ti husto ak. Anya, Jakon maanusan ti aramid na nana. Kan mariknak, adinak kailalaan. Iso akinunak, nasaysayaatan no agwinaswas kami. Tapno birukan na, no anya at talaga ti kayat na nga aramidan itibiyag na. ay, anyan ni Marlon. Sinayang nakabalasan ko. Sapay si kakumati kayat kong agbalin amanugang. Napatag kayo matan kanyak, nana. Ngam awan ti mabalin ko, no di na kun kayat ni Marlon. Ay, sapay ko mga rood ta makabirok ka iti lalaki akasken ka iti ugali, balasang ko. Agyaman ak unay, nana. Kat saan kayong agdanag? Gaputa saan kayong tupulos, amalipatan. Sinayang mo ni Elsa, Marlon. Di ka katagyaman ta inayat na ka. anya? Napintas, nasingpet kan di adal. Adayo anasimsim patibiyag na numaidiligkan ka. Ngamanya pa'y lati sa pulam kan ko ana. Man nakibiyang launay, iso ti jacket keng kuana. Anya, Sa labalin na. Gaputad naman ti kayan ayat ko, ni Christy. Nagpintas ni Christy nanang. anya, insukat mo adagos. Ay kawana nanang. Apay, kapoy dito anak yo aya. Ay naanak ko, pangaasim ko ma. Isimpamon tibiyag mo. Bumakbakit akon. Katyak kayat akadayo nak nga agkonsumisyon kan ka. Elsa, si kamot gam na da. Marlon? Kat kumusta ka nga eh? No siyak ti damagam. At dan sa bahala no biyak. Isong agsapol ka mo tiniti sa bali. Talaga ka di? Nga awan ti amom nga aramidan? No di ti mang pasakit kanyak, Marlon? Saan ka mo't apada? Tapno ibagam amang sapulak mo'tan iti baro nga ayat? Ha? Amok nga imbabakla unay ti dignidad ko. Gaputa sa anak ang makamove on iti napalabas ta. Ngamjak mo't mapabasol ti bagik. Gaputa si katinang isuro kanyak nga agayat. Ngam si kaamat gayam ti mang pasakit kanyak. Anya? Ngam ala sana bali. Amok ang makalipat akto. Kat sapay ko ma, tanaragsak kamatan iti biyag mo. Pangaasim ko mamot Marlon. Likli ka mong dagiti gagayim mo. Ang mga numapasubo ka no isoda ti kanayon mo asurutan. Ay, nagpapadaan nyo ay ababay. Day talang makibibiyang itibiyag ko't amuyong aramidan. Gaputa na patag ka kanyak Marlon. Yak kayat ama isagmak ka. Amok tar aramidag. Amok aliklikan ti dakas. Nanadakmat ah. Uray ka sa no ti panaganad mo. No ti barkada asungsong. Na asidaglattakan ka ti paggan. Iso apang asimot kumatag panunot ka. Nagkatulakit din nasasawam. Pangaasim Marlon. Imbes asayangam ti panawon mo iti pan nakibarbarkadam. Manggad ka kiti. Ay na, Huston Christe. Nabanugan ti lapayag ko adumdumngag kalagi tinakadadong ay bagbagam. Makaamu ka nga rodan Marlon. Makaamukan itibiyag mo.
Sigurado kayo ka di? Mapantayo, Jesentro. Uwin ko naklang arolan, pare. Mapandayo mo uminom itibar. Mayat ngagpaiso tayo ta. Iso nga rod akinunak mapandayo, pare Marlon. Manulang ti kwartak dito, Parts. Sana parikot na ita. Iso nga ron nga datigayam tayo manager. Uwa na niya. Mabarbar tayo, Parts. Sana bale. Takabalan pa yung timag na, pare. Sa bagay matkid diya, Parts. Daytan ti bagbagakan ka anak ko. No impangag na kumaiti. Saan ka na ipasungal-ngal iti gulo? Nanang, pag-aasyo tutulungan na kuma. Kaya't ti mabalod. Diyaka mo no niya ti aramida. Amumot ngawan nagatala. Iso diyaka mo ti aramida. Pag-aasyo nanang. Awagan yun, Uncle Armando, tagpatulong tayo kinkwana. Nanang, awan ti basol ko. Pinanawan dagdag iti kakatwag. Kaputa dyan kung kabailan ti bagik. Isusyak ti napabasol. Ala, bayaman ako. Mapanak ijay balay ni ulitag mo. Tamapan ko damagan noan niya ti aramidan tayo. Dayta ko man ti pagnakmamarlon. Namin anon ang binagbagan ka. Ngamawan matapulos ni ipangag mo. Christy. Saan ka di nga umdas dagiti pamagbagakan ka? Dagiti pamagbaga ni nanang mo. Awan ka di apulos ti simmagsak di ta panunot mo. Napasubok lang, Christy. Awan ti basol ko. Dayta ti kanayon ko nga ibagakan ka. Pilyum anaimbag dagiti pakigayam am. Tama nga no isuda ti mangirubukan ka. Kat pimayso ti bagbag. Awan nga rod. Talaga mamiris ko. Pangasim tapakawal na kumatulungan lahat. Diya ka bumaylon. Ngamkas lang maumuma akon iti dayit ng aramida. Anya? Ngamala. Asi kasumpay day taparikot mo nga umuna. Sakbay a panunutom ti may papan kadata. Dakkel agulo tinakaipasungal ngalam. So dagsen met ti inkaso daken ka, Marlon. Uncle, anya ti plano mita? Pangasim, Uncle. Tulungan na kumaha. Ikarik nga pa man amarisot na ito parikot. Agbalbaliw ako, Uncle. Sapay kumagarod, tagbaliw kan, Marlon. Panunutem abumakbaketan ti inam. Masika kumagin ko na. Di mo ik-ikan, iti pagkonsumisyonan na. Agtrabaho ka, tas ka ti manggen para iti masapsapul yung agin na. Tas saan narumbang asika ti bibiyagan na. Wananggal, ikarik da ita. Ala, di ka matanagan. Kasaritak ti kayim ko nga abogado. Taiso, ti mang tulong ken ka. Dismiss ti kasom, Marlon Sanchez. Gaputawan mo tinay parangda nga ebidensya kan ka. Diyak lang pagarap. Asi kagayam tigayim na angkel kong abogado ang nagpatulungan na. May sa kagayaman nga atorne. Atorne Elsa.
Elsa latan, Marlon. Jak kaya ti formal launay. Ay na, jak mat impagarop asi kagayam ti ibagbagana, akaanakan na anay pasubo iti may sa agulo. Wan Elsa, inrubo nakdag iti kagayim ko, nagtaltal ka kiti kastaunay. Sabay ko matapagadalam da ito anapasamak iti biyag mo, Marlon. Agbalbaliw kan. Tapno agtal namot tan ti biyag mo. Wan Elsa, dakkel tinapidot ko nga adal iti daytoy a kapadasak. Kit ulit agmarintag yaman ken ka, Elsa. Inaramid ko lang ti trabaho. Kan gapot aggayam kami matan kini Uncle Armando. Gapot akasla ison ti tatang ko. Kan maysa, adamot nagkakaduan tayo, oray kaskasano. Agagayam tayo lata, iso nga agtitinulong tayo. Awanan tamo nga iba ka. No di, agyamanak, Elsa. Awan anyaman na, Marlon. Katala tangay nalpasan ti saritaan tayo. Umuna akon. Taagor oray ti asawak kan ti anak ko. Lukasta. Adan asawa ken anak mo. Wan Marlon. Adan asawak kan adamot ti may nga anak ko. Iso asi ka, agbalbaliw kan. Kan mangbukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Nalaos ti bain ko kin Elsa. Nanang, Oray siyak nga rod, anak ko. Kita man ti pasamak. Kaayan ayat mo iti akanayon mo nga apaan. Ngam isumat gayam ti mangtulong kan ka. un nga rot nanang. Kat sa apay kumatag balbaliw kan, Marlon. Pang-asim. Day talaang tikid dawakan ka, anak ko. Wala na. Agpalbaliw akon. Kat may sa tinaadaw ko nga adal iti dayto pasamak. Bong, apay? Manang, pautahan naman pa iti kwartam. Kinsenas laang idinaminsan nga aldaw. Awan kwarta mon? Amumat naman ulang ti sweldok. Mano ti kasapulam? Pangkan ko lang itangal daw manang. Una yan ang nakakaasi ti biyag mo. Tawan paggatang mo iti kanam. Limos mo na kanyak jitid mo manang. Di ka man agsaoy iti kasta. Adtoy, limagasot. Umanay mo't siguro daytan. Agyawanak manang. Anayo mo na sa ngaribo. Anya, nagadun. Kaasak nga rod manang. Imbagkan ka tadakkel ti sweldo mi dito yung kapitolyo. Social worker ko naman. Sige, nayuna kun iti limagasot. Hay, tila siguro ngamin gatgatangom. Saan mo't amanang? Makan lang di gatgatangag. Kan siyempre, jay pang gasolina kiti motor ko ngay. Ala, ingka nga rudan tani, ado pa'y taramida. Agyaman ak manang. Agyaman ak itinted mo kwarta. Baro ka ti pa di kamsat mo? Wan, baro pa'y. Jakman ang muno apay asaan ang mga sawa. Siguro, napili. Sapay kumata saan pa'y ang mga asawa. Tani, kurang pa'y jesweldo na tapno suportaran na tibagina. Apay, anya ka di trabaho na? Pasaray ag construction, pasaray ag karpintero. Saan ang nagadalakas kan ka? Ay na, pinag-adal dagiti naganak mi, di si bibiyag pa'y day di tatang mi. Ngam, naibarkada mo ngamin, puro rugi ti kurso na. Aging gaapim musay ni tatang mi, nga awan nalpas na apulos. Kasta ka di? Wan, kasta tinapasamak. Kat ita, uray kayat ko apag-eskwelaan. Saan naman na kayat? Lakay ka noon na yun. Anda aya mo tilinakayan iti panagadal kat awan. Mas kay kayat nanti agtrabaho ngam agadal. Apay,
Pangalalaam iti igat-gatang mo iti arak. Katawan mo ten trabaho. Saan man na tila damdamagam abakit? Sayang jay trabaho manak ko. Nagikat kakit din. Nagikata kaya? Inikatak. Di ka makawawat abakit ah. Kasano asaan da ka nga ikatan. Kadbartag kamot nga main. No sandak agayat. Saan lang ah? Imbag kumaa. No agkita ka iti sabali a pagtrabahoam. Wan, manggitak. Sumardeng ka dito na sumanaw. Nay, anya day itang tangad mo. Awan bibiyang mga bakit. Ay iarak mo't day ta. Uray ka din ito'y balay. Iyawin mo pa'y day ta arak mo. Sumardeng kan ko na eh. Nakangiwat ka bakit? May magabigat mo manaw? Si Kamat Gayam, Bong. Agtugaw ka. Agyawan ak manaw. Kumusta nga? Awan trabaho tatama. Saan ka nga kung construction? Nalpasan na manaw. Iso ang bayaga ko ni standby. Agpatulong ako makin ka. Agbiro kiti trabaho. Anya trabaho tigayat mo? Sana agpili-pili manaw. Mabalinak. Ura niya lang siya trabaho. Ada ka sa pulan mi dito yung office. Janitor. Kayat mo na ito. Uwan manaw. Kabailak na ita. Sige, kasaritak di chief mi asikan ti alain na janitor. Nabayag pa kanti dito posisyon kahit. Ay na. Agyaman ak manaw. Awanan ti makasangong agluto ka data dito'y balay. Iso nga gurder talangan iti pangrabita. Bakit? Wanin alakay. Tani nabanugak mo't ang nagtrabaho. Aywan gayam. At dan na alam niya janitor mi. Saan ka di anabayag ng agbirbirok di opisina yu iti janitor? Wen, kit ita, nakahala kaming. Kit amom nasinaw. Oh, hapayakas ta ti isam mo. Ni ading mo abong tinaalam niya janitor mi. Anya? Ni Bong? Wen, imay mo ti opisina mi. Nagturudan? Kano permi ama nagbabain day di atao? Siyak ti kinasarita na. Iso siyak mo't lang tinang rekomenday di chief mi. Inaprobaranda mo tadagos. Imbag man tadan trabaho na. Naibaga na mo't lang ang kanyak nga awanin trabaho na. San mo't una yan narigat ti trabaho yung office mi. Masapol lang untay masumrag. Kun siyempre, nasingpay. Kun naanos, nagagat. Maragsakan lakit din inanang, tadan trabaho ti paborito ng anak. Nakaluto kan? Amumat, anagbuntog ako nga agungunay anak ko. Sa anak pa'y anak kaluto iti sidaan. Ay, nagpayag kan nga gluto ay. Mabisina kon. Sika man laang ang timang luto iti natang anak ko. Natang? Asino ti pagsidang iti natang? Siyak! Isulaang mati adda asidaan. Mapanak mang tiliw iti manok. Taiso ti parchik asidag. Babasit pa'y laang dagiti tarakan ko amanok. Nakutong da. Kasanaw kat din ak matulungan amang pakan kadakwada. Basta, mapanak mang tiliw. Uray man pa'y tarakan mo. Awan bibiyang ko. Dito'y kagaya man opisina ni Manong mong agtrab-trabaho, Bong. Huwag mo na. Diyan iturak lang. Uy, saan mo alalaangan day ta? Tauray janitor ka lang. Dakkel ti maitulong mo. Huwag mo na. Alain na kon. Di magasak lang diti opisina ni Manong mo tao may kakitaan. Ewan gayam, kumusta ni Nanang? Nasayat mo't manang. Mapan kun tumanan ikan iti kwarta na. Itid mo lang kanya. Tas siya kung timang tidkin ko na. Siyakton, tapambarak amang pasyarkan kwa na. Huwag mo na. Siyak ton timang tid.
Kasapulan na gayam ti agas na ita. Isugayam ti bagbaga na agatangag. Kasta ka di. Sige, itad kun kan ka ti kwarta na. Kat igatangam to iti agas na, ha? Wan manang. O may minto pa siyaran kini manong mo, inton addawayami. Nanang! Lukata mo na tirinaw! Nagbuisit ka na bakit? Parang nagpeg mo ang lukatan tirinaw ya. Itayak pa lang ang tuktok-tok ah! Ang bumbot anabayaga kun amag na. Ay na anak ko, nabarbartag ka man. Awan bibiyang mo! Inururay ka nga agawid. Anya ti orasan, pumarbangunan. Abay, nagkurang aming ka nga orayan na, ha? Di na ka di pagdandanagan anak ko. Tadagas kanyak tagdandanag. Amumot abakot akon. King ka maturugan ah! At dapay trabahong intong bigat. Iso ang maturog ka kuman. Inyornos ko ungi pagturugam. Hello, Lakay. Aping imawag ka. Ay, imawagak, tanibong. Manon nga daw asa na simsimrak iti trabaho na, bakay. Anya, taapay asaan asimsimrak. Kit itatasimrak, naparpartag. Nakaturog mo na di pagitultulinan na iti paglinis na. Anya, ay unay matdaytan. Ay, mababayinak ko ni Chief May. Yakam mo na niya ti bagakin kwa na. Sapay siyak pa iti nang irekomendakin kwa na. Tapayaw ko kit nga ron. Ay, kababain at talaga, Lakay. Ala bakay. Di talang ti may bagak. Pagawidin siguro ni Chief May. Yakam mo no pastragan na bay. Tanay, nakainom masimrag. Anya? Wow! Malas kayo! Malas kayo amin itibiyag ko! Ay, nanak ko. Saan mo matabar sa akin at ay tatawa? Nay, nabuong-buong dalang arudan. Oray siga bakit? Malas kamat! Awan sirbem! Ay, saan ko ba matakasta ti panagsasauma, anak ko? Agtangsit ka pa lang. Sumardin ka man dita. Apay, ayan. Anya ti pagbarbar ka kamanan. Naikatang nga ron dito trabaho. Apay nga inikat na ka. Kunak man, opisina ni bayaw mo yung pagtrab-trabakwam. Inikatak nga ronan. Hindi man lang maturugan. Sigod ka no magaya mamamartek ni pong akabsat mo, bakit? Nagkunay ti dayta. Adaw tinagdamagak. Bisyo na kanugayam ti arak. Kasta ka di. Tinasayat, mapamubisitaan ni nanang mo. Tagdamag ka kinkwana. Talaga aday ti plano nga ramidan, Lakay. Ang mga no baybayan na pa yun ni nanang mo akabalay. Yawanan jay kakaiso na kwartak ngay duldulin ko. Inalamanan siguro ni Bao nga inom iti arak. Kano nga tayang agbalbaliw na jay nga anak ko. Nay, adda tao. Ay, ayan nandiyan sa rukod ko. Tapno na parparta kakamapan mangilukat ijeri daw. Ay, hindi ito'y gayam. Mabit lang. Nasaya at mahantan na kaumay ka. Nagday umak, tapno umay ka bisitaan nanang. Ay, umunag ka. Di mun ikatan day ta sapatos mo, tanarugit mo't laang day tubalay. Di akon ka ba ti aglinay, sanak ko. Wan nga rod, saanan akas idi ang nagsilang kidatar, tainal daw mo alam lampaswan. Ay, ni Bungay. Ay na,
Nagsapa mo't arimwar. Jak pa'y kit din na ringan. Nagdaanan da ito'y balay. Abot-abot pa yun da ita diding. Apay, dila masango ni Bong ang matarimaan da ita. Adamot oras na aya. Adda ginatang ko apag sasangwan tayo amakan, nanang. Awan mo't nga ron ni Bong anak ko. Santan nga orayan, umunatan amangan. Ado, ti pagtungtungan ta, nanang. Nabayag asan ka ga may bimisi ka kininanang mo, Almira? Wan nga ron, angkal. Adun ti ba nagadi mo mo? Kas kumaitian niya, angkal. Ninanang mo, kas makita mo, kimutungan, kin marigatanin amag na. Nagpartak ti panagkapsot na. Bakit nga minan? Wan nga ron, angkal. Maasyanak kininanang. Ang ibilbilin ko mat kinibong. Nibong ti kunam. Gano'y bagbaga na giti kaaruban dito. Nagpigpigirgirin. No saan ang makainom itarak. Anya? No saan na ang madawatan ni nanang yaw. Apaan na day tabakit. Namin anon ang nagwalwala di tabalayo. Iso a buong dagiti tawa. Kas kada abot-abot dagita didingyo. Nadlaw ko nga ron day ta, angkal. Naranggas ni Bong kininanang yaw. No saan ngay kaninanang yaw iti kwarta. Takawan na ni nanang yaw. Anya? Dayta ti pudnaw anas ka na mamuam kanakan. Kasla alinta dayta kabsat mo. Nunaalanan ti kay kayat na pumanawan. Kan manong aldaw asan ngagpakpakita. Nunaybus na di tinakaw na kwarta. Ang sublay kat aramidin naman ang. Agyaman nak, angkal, iti panang ibagam kadagita kanya. Tadyak amo ti pudno ang mapaspasama. Itatamu mo. Sabay ko ma. Tamangaramid ka itiwagas. Tapno matulungam ni nanang yaw. Masyanak unay kang kuwana. Nay, apay ngay. Ikabkabil mo butan di tabagdag iti pagananay kaw, anak kaw. Pumanaw kan dito inanang. Anya, kasanun ti kabsat mo. Panawa mun, awan mo't lati asinakan ka. Agpudno ka man, nanang. Ititid na mailakadikan ka dagiti kwarta apapaitid ko kan kwa na aparakan ka. Ay, kaya't asawan day ta. Asaan na nga ititid kan ka. Taygat-gatang na iti arak. Manun at trabaho ti simrakan na. Ngam kanayon ang maikat gapo iti bisyo na. Kastamot lang ang tinapasamak iti opisina dalakay ko ang nagtrabahuan na. Ay, kaasimot ti kabsat maunuawan kadwa na dito, oy. Mas kaasi ka, nanang. Iso asumurot kan kanyak. Agyan kan ije balay mi. Ijay, awan ti alinta a peste iti biyag mo. Anggal! Anggal! Apay nga, awan matanti tao dito balay me. Anggal, apay nga itakala ang anagawin. Imay inalan ni manang mo Almira ni nanang yaw. Apay nga, asin ti kadwak dito balay me. Kasapulam ti kadwa, wano kasapulam ti ibaon-baon mo. Ay, dawatam iti kwarta nga igatang mo iti arak lang ni nanang yaw, isungay nalan ni manang maun. Yang kulmoy, panag ko na, saan ang agsubli ni na... Laang kat agdependar iti padada a tao. Bueno papagayam,
Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyag. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyag. Alamat din friend, pautangan nak ita. Ha? Masapul ko ngamin ti kwarta ita. Gaputanas ken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mala. Sapay na iranangon kwarta kita. Kimatak matlang amin ti agas ni tatang. Kinalawans na kiti kapsat ko nga sa eskwela. Ay, parikot ko no asino ti pagutangak ita. Ah, ni Grace ngay. Amangan na da kwarta na. Ha? Mabainak matan iti gayam ta. At dapay lang amin ti jak na bayadan nga utang ko kan kwa na iti napan alawas. At dapay ti 2K akwarta na kanya. Kasta ka di? Kat padasim lata Barang dapat ti maipautang na kan ka. Maawatan na kaday jay. Padasak akasarita inton bigat, friend. When a friend, pasensya ka na talaga. Naranaam nga on kurta kita. Nagswildo tayo magpaiso. Ngam timaya, bada gusto kurta. Ha? Masapol mo ti kwarta, kuna Marvy? One friend, at dapay lang utang ko kan ka. Ngam si kalaang mati amok ama asit gak. Masapol ko at talaga ti kwarta ita. Nasken ama ipa-check up ko ti inak. Kasta ka di? Mano ti masapol mo? Uray 3,000 laang, friend. O sige, pautangan ka. Naimbaglaangan, taada na bati iti sweldok iti na panalawas. Ay na, agyaman ako na Grace. At dapay tijak na bayadan kan ka. Ngam ni, nanayunan manon. Anya kalakit din aya. Aggagayam tayo. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Agyaman nak at talaga, friend. Awan anyaman na kunakmanan. Itad ko inton madamdama ti bulbulodam ha. Ipa-check up mo ti inam inton bigat. Hello? Apay umawawag ka? Anya? Saludsudam na apay umawawag ak? Unay ka matan, Joey. Imawag ak tatamagan ka. No adda ka di pa iti planom amang tad iti sustento iti anak ta. Apay dumahot ka pa ilangan kanya. Anya? Agtrap-trabaho ka may. Sana ya? Anya? Kasta ti ibagam kanyak? Manumat din abulan. Tawon sapay kit din asaan ka anang nangtad iti sustento para iti anak ta. Sa ita, kasta pa ilang ti ibagam? Iso ti ibagak tamukmat nga da trabaho. Wan, ada trabaho. Ngam umdas laang apang inal daw mi. Ada sakit ni Miko ita. Amangan no ada maitad mo. Pasensya ka. Ngamawan maitid ko ken ka. Bye! Nag-uunag matan ti panagsinaay mo. At ang kati parikot mo. Ha? Ipagamit, ano niya dahi na? Ay, ada pa'y lati ungot ko kini Joey. Inawagak ngamin idikalman. Imbagak nga ada sakit ni Miko. Kat amangan no ada maitad na. Ay, Diyos ko! Baribar amin asungbat na. Anya? Awan lang nga rudan ti maitultulong na no maipapan iti anak mi. Ngam kas jay pa iti panagsasaw na kanya. Anya matan na siya, Joey. Makapangariyat mo niya. Hay, naimbagla ang entasan kayo nagkasal. Aywan, day tama tinakkel a pagyamanak ket. Gaputa saan kami ang nagkalaysa. At adapay kumadakdakkel ti parikot ko ita. Kat, kumusta nga iti anak mo? Ninanang tinapan nang ipa-check up kan ko na. Parikot ko nga ron ti kwarta ita. Agkasapulanak na talaga. Ay, sapay awan tinamlamaag iti dayjay alalaki. Talaga abuk-bukudak ti responsibilidad ti ama kan ina.
Ano sampay laang ti saan nagtrabaho ita anak ko. Uwan nanang. Bantayam kan asikasuan pay laang ti anak mo. Masapul na ka ita. Gaputad dakat nga rod tirikrek na na. Uwan nanang. Sana bale. Ta saan mo't nga istrikto ti kumpanya pag trab-trabahwak. Nasaya at mutno kasta. Aywan gayam. Adda ka di ti impaw it ni Joey akwartakan ka. Ha? Kwa. Awan nanang. Awan. Ay, naumakon nga mauawag kan kwa na. Uray maipapan iti salon at ti anak mi. Kaslawan bibiyang na. Iso ahuston nanang. Mangtad no mangtad saan no saan. Aginggat ka ba ulak nga yaramidan iti wagas. Sa anak nga agkid daw itutulong kan kwa na. Anya, anya nga rod ti usaram inton bigat para iti follow up ni Miko anak ko. Nag-emergency loan ak nanang iji pagtrab-trabahwak. Ngam saan ko pa'y amaala inton bigat. Iso nga inawagak ni bakla agayam ko. Iso pa'y lang tinagbuludak iti usaran mi kinimiko inton bigat. Oo na yun ti ama ti anak mo. Diyak amunoan niya a klase a panagpampanunot ti addakan kwa na. Awan mo't gayam ni Grace ita, friend. One friend, sana sumrag ita. Aging ganitong Saturday. Asikaswan na pa'y kanuta anak na. Masakit pa lang amin aging ganita. Kasta ka niya? Ay, sapay jak pa'y nakabaybayad iti utang ko kan kwa na aging gaita. Ha? Masapol na ti kwarta ita. Ngam saan nakasiningir? Ay na mababain akon kan kwa na. Anya kalagit din aya. Amo ni Grace ang masapol mo ti kwarta. Gapu iti inam. Insuasan na ka pa asing singiren. Kan may isa, at daing pautang ko ng kuana. Nasaya at no kasta. Naimbag nga ron, tada na pati ti sweldo. Ison, timpautang ko ng kuana. Masya na ko na kining Grace. Tayo sulayang tagtrap-trabaho para itanak na. Pulos met nga wantit ita di awan ang paing ama ti anak na. Ay, piman mat ni Grace. Nagrigat ito makder kas ama kanina. Nga bilibak met kan kuana. Gaputa arami dan namat amin nga urag may sa sika. Oh, kasano pare? Panagsisildo mo tin inton bigat. Mapanta ka di jay syudad inton Domingo. Katuwa na pare. Mapanta man nagliwliwa. Ay, una. Nabayag mo tin na saan tanap na pan ni jay sigo da papananda. Wan nga ron. Ayun gaya. Awagak man ni Marvy. Ha? Asino ang marbida ita pare? Diyan gayim ni Grace ngayon. Diyan naglaing nga uminom. Kan nagpintas mo lang. Chicks ko naman. Anya? Hindi pa lang nga magustuak tayo dyan. Nga maggayim da nga aming kini-Grace ka. Gamita, mapalin siguro ang parts. Agar-aramid kamot pare. Awan tagas na pare. No armak ni Marvin. Saan kami mo't ang nagkalay ama ibosesan? Siyak tayo tol. Ni Joey. Ha? Ang mga nawaya ka inton bigat. Ah? Taapay? Agpasyulat kami ngamin inton bigat. Numayat ka. Sumamat ka kada kami ijay sigot abar apapapanantayo iti. Anya? Di ka madanagan. Tasyak ti makaamu iti amin. O sige, panunutak pa'y anaimbag, ha? Agteksak inton bigat kan ka. Bye. Agyamanak, tanaka umay ka, Mavi. Amo ka din ni Grace nga imay ka ita. Ah? Saan? Saan ko nga imbaga kan ko, na? Nasaya no kasta. Alam nga ron, kargaan ti basom. Ta i-cheers tayo kiti. Sure. Masapol mo ka din ti kwartam, friend? Ha? Ay, saan, friend? Ibagak tulad tanong masabol ko. Unay kan. Agyaman ako mo kasta. Kung naklakit din no masapol ngon. Sapay awan pa'y maibayad ko itakan ka no bilang laan.
Relax, friendship. Saan ko pa yung masapol? Ay, pasensya kan, friend. Awan pa iti maibayad ko kan ka. Uy, anya akalakit din aya. Di mon panunutan ti utang mo kanyak. Bayadam tulat tano na wadwad ka. Amok mat niya agpadat ang agkasapulan. Hay, iso nga iwanan tayo ti salunan tayo. Tapno saan tayo agsaksakit? Tane, salunan ti puunan. Ay, husto ka itiday tangain bagam. Ah, wan kayam. Kumusta matan ti anak mo? Kaasi na, medyo mayat-matan. Iso na laang, tanaskan nga itultuloy na lata ti agas na. Ay, nagrikat no darikrik naang ti anak. Nangruna kat sisyak laang ti agas-gastos para kan kuana. Ha? Mas asya na kun itibagik. Ngam awan maaramidak. Gaputa pulos mat nga awan ti sustento nga ititad ni Joey kan kuana. Anya, saan ka makikitan ka na kaming agawin? Saan, friend? Adapay ngamin tinas ka na papanak. Agkuyog kay to kini Grace. Sa di na ti papanam. At ang sangit ti boyfriend mo, amapan mo sa batan. Si kakit di man. Boyfriend nga ibagbagamat. At dalamapan ko gatangan para kininanang. O sige, da kami tulatan kini Kristag Kuyog. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Agyaman ha. Kasnamot kada kayo. Aganad kayo iti panagawid nyo. Agyaman manen, ay may kamarvi. Awan anyaman na. Si kakit di man. Awan pa'y tinangawisam kanyak asa anak nga imay. Saan aya? Sa bagay magkidiya. Uslo kay dilay tanging bagang. Ni, awan mo tanti mainom. Agorder kan Aywan nga pwesto. Katala, agpili ka matidi kayat mo kanan. At to'y timinuda. Order mo di kayat mo kanan. Siyak ti makam mo. Agyaman ako na yan. Awanan yaman na. Andam na parang pasan mo yung buong mundo. Mawatan ka, friend. Ha? Ay, nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Grace. Nagrigat ti biyag ti kas kanyak. Nga awan ka tinulong ko, iti panagpadakkel, kan panangaywan iti anak ko. Ala, isangit mo laeng. Tapno malaganan ka. Nagrigat a talaga. Amoyo ka di sitwasyon. Nga awahan ti choice mo, no saan nga agbalin a natibkar. Gaputa saan mo't amabalin as umuko. Ha? Iso asi ka, Marvy. Numakiasawa kan tumot. Piliyam tay lalaki a responsable ha. Saan akas kini Joey? Abastaratan at tinalikudan na ti obligasyon na kas ama iti anak mi. Friend. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon. Iti biag dayto iti karigatan na napadasak. Ti tumakder kas inakan ama iti anak ko asyak lang. Ayun gaya man niya, birthday inton bigat. When friend, saan kan samot ang makaumay? Saan at talaga, friend? Adamot ti importante a papanan ni nanang ko. Kat awan ti mangaywan iti anak ko. Iso asyak manen Kasta ka di? Ayos lang, friend. Umayag tulaangan mangitulot iti makan iti balayo. O sige, urayak day ta ha? Ayun gayam, ni Marvin ngay, umay siguro day jay. When friend, nagsarita kami, nakuna nga umay ka no masapa. Tapno tulungan na nga ag-prepare kadag iti lutuwek. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, pasensya ka pailaang ha? Sa anak ka talaga makaumay. Ayos lang, friend. Anya ka lagi din aya. Ne, hala, nabartag kamatan, friend. Honor at friendship.
Adon tinainom ko, George. Adaw mawawan. Sino ya dahit na? Ang mga nutiinam. Saan? Ni Joey. Anya? Joey? Joey nga ama ti anak ni Grace? Isumad nga paiso? Apay ahani ti naka-phone book dita contacts mo. Wala yan, friendship. Nanyat nakitam. Pangasimatasan ka magtagtagali. Nalawag. Anya? Diya ka muna kasanok nga ibagakan ka tipod no. Mamda siguro tinakitam. Oh my gosh! How come, Murphy? Nabayagan da ito eh. Ngamga po lang, tadyak kaya't amadadal ti panaggagayim tayo. Iso naguli makaklatan. What? Anya? Kasta tinakita mi ti cellphone ni Marvy, friend? One friend, saan ko kuman nga ibagakan ka? Iba nga ako. Awan ti makagapo, tapno itolerate ko ti kasjeng aramidan na. Anya? Jack amo, nanyat kinan na day siya babae, tana aramid na kin katikas niya eh. Ay, una yan ni Marvy. Isumat lagayam. Nga itinapalpalabas abulan, madlaw kukat akas lalikliklikan nak. Ngam saan ang makakita kanyak iti diretso? Tagayam, at da relasyon da ni Joey? One friend, kat sigun kan ko na, napayag tagaya man. Anya? Ay, nag-traitor mo tan agayam. Keep calm. Kasaritam to itinasayaan. Amok ananak nakam ka, kan mas matured ka ngam iso. Traidor ka agayam. Awanan ka iti bae. Amo Marvy, nalablabas ka pa ingam ayop. Diyak lakit ti pagarupan nga aramidam kanyak ti kastoy. Tapno amom anya, Grace. Saan kumat apakabasulan no nagayat ni Joey kanya? Saan aya? Anya, kasta ti ibagam kanyak agayam mo. Nakitamat no kasano ti rigat ko iti anak mi kini Joey. Saan aya? Naimatangam dagiti panagsangsangit ko tunggal awan anak. Imbes nga isakit nak. Imbes nga ibagam kan kwa na. Apanunutan nakiti ti anak mi. Ngam saan mat? Tay manugot ka iti amin akayat na. Traidor ka agayom. Awan sir-sirbim sa totoo lang. Anya? Imbilang kakaskabsat ko. Amin amabalin kong amay tulong kan ka. Idi masapul mo ti tulong ko. Kasto'y gayam ti aramidam kanyak. Sahanak nagsingsingir. Nasakit laang tinakam ko. Sumat lagayam nga awan ti itad ni Joey kanyak asustento iti anak mi. Gaputa umdas laang apang happy-happy yung ije ba? One friend, nasair nga ro tiriknak, gapoy ti kasjay nga imbagaan na. Una yan ni Carla. Kapaulak mo ti agadal kat. Iso na laang, tapampanunutak ngamin ti anak ko. Saan akabaulan ni nanang nga asikaswan ti amin? Dahita nga rod kat. Ay, nyalakit din aya. Taibaga na pa'y kan ka nga awan serbi ti kinasirib ko no sa anak at degree holder? Never mind her. By amon. Ala di nalata apagyamanan no itultuloy na lata ti panagadal na. No apay pa'y laang anaskan nga ibaga na ti kasta kanya. O na yan aya ti tattao. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Mala, iruar mo kit din ti brewed coffee. Tani, makakapkape akoan. Naglamin itapanawan. Ay, wan nga rod. Kailiw ko ti kaayan-ayat ko no kastoy laang. Oh, ay di wow. Ikaw na. Sana all may poging boyfriend. Duh! Kastagayam ti bagbagaday di akarla iti liklikutam.
Wan anti, ngambay-bay aklang. No tutupak, kasla nagpada kamin iti ugali no bilang laang. Ay wun bay am laeng balasang ko. Wan anti, ibaga na latta ka iti kayat na. Nagturod man anang ibaga iti kastaken ka. Nga awan serbi ti kinasirib no saan a degree holder. Wan nga rod, ngamsapay lang ko ma, ta itultuloy na latta ti agadal tapno makaturpos. Ay wun tapno adda serbi ti panagoy uyaw na. Jaklaan mo no pudno tinadamag ko. Nga ibain na ka no ijay iskol nga adda anak na. Anya? Wen balasang ko. Dayta tinangag ko a pagsasaritaan da. Tunggal adda teacher nga agdamag no adda anak na. Ibaga na ka no nga awan. Anya? Lukas ta. Pudno dayta. Nangagkumot la dayta idi. Nangagkumot la idi dayta. Ngamasaan ko lang nga inkaskaso. Wen met. Adon to pa'y ti mangibagbaga. Iso nga awan met ti serbi tinagadalan. No mismo nga anak na ket ibain na. Ay, una yun, abiyag. Kasangay ita ti anak mo, anak ka. Tatang, Apay, saan ka kadingagluto? saanan tatang? Ipankulatan ijay ili. Pakanak ijay Jollibee. Umdas day giant. Ala, madakan ka dayta. Ado tinaskan nga aramidok. Awan ti oras ko nga gluto. Hala, in ka nga ron ibagakan ko ana ijay silid na. Tapno agdi ko sa Wan, tatang. Apay, saan mo akayat ti rumwar? Saanan na, anang? Tituyak latan silit ko. Agay-aya maklatan dito sa cellphone. Birthday ita, anak ko. Iso arumwar ta kumamot Mapantamangan ijerwar. Ha? Agay ayam kanto inton makaawid na. Nilolo latan di kadwak nanang. Anya? San ka ding ibayin nak nga anak? Kan may isa? Ato ti classmate ko amang ibagbagang ibayin nak ka no. Sikun ka dagiti naganak ta. Uy-uyaw. Ngam kasla saan ka naragsak? Abay akas na tilangam. Oh, ibaga mga min, Pampanunutak nga rod ti anak ko. Saan ang maikat iti panunot ko tinaibaga na kanyak idi na minsan ng aldaw. Ha? Anya timbaganagan ka? Nakuna na nga ibain ko kano nga anak ko. Kat, pudnumat. Ay, 10 years old ang di anak mo. Iso nga amo na mat na ti mapaspasama kita aglaw-law na. Kan, makawat mat na ti sao. Isumat lagayam akas di ti panakilangan na kanyak. Oh, si? No anya nga min agapo nga ibain mo ti anak mo. Kat anak mo dahi jay. No anya man ti sana nasaya at ngay narami ti amanagan ka. Saan mo kumamat nga iraman, Anak, ti kapapatgan, aggaman ko na dangaron. Awan serbi ti kinangato ti posisyon mo dito'y lubong. No sana nasaya at linangin yung agina. Useless. Husto ka, friend. Iso nga ginggat ka ba alam? Aramidam amin, tapno may subliti na saya at a communication yo, iti anak mo. Lolo, naku nagayang di teacher May. Kada ka numangay apiti meeting into no may lawas ti pagadalan. Ay, kasta ka de, apog. Ala, bareng awan ti papanantiin namin ti dayjang aldaw. Taisuntaw ti mapan. Takayo latan ti mapan lolo. Tsakayat ni nanang. Aniya? Ang mga no ibayin naklangi dyan no bilang laang lolo. Ne. Anya ka din day ta nga ibagpagamapawag. Saan na ka nga ibain ti inam? Kapulang nga ro din iti panangibain na kanyak. Mabulbulang iti pagkadalan may. Aniya? Ibagbagata pa nga agpababawi ko nun ni nanang ang nagpalinak nga anak na. Iso nga ibain na. Ay, mala. Husto na po. Inkakid din niya kusina tamangan ka.
At dati makan mo ngayon sa gana kichay. Anya, kasta timbaga ti anak ko kada kayo, tatang. Wen, anak ko. Ay, jaka mo na niya't arabidag tapno mapuna si ti panunot na ti kasjay. Tatang, Nuapay mat nga minakasjay tinararamid mo iday. Anya nga minagapo nga ibain mo ti anak mo. Anya nga ita. tatang, saan kumot nga ibain ti anak ko? Iso na lang ang tadyak kayat amaamon dagiti tattao. Nang runa iji pagadalan anaga nakakabalasang. Carla, saan ka di apan ang ibain lataray taga inaramid mo? Saan ang nakababain nga uray naganak kaabalasang? Ta saan mo mat anagayatan? Ngam nakababain, ti ibain mo nga adda anak mo. Mawatam. Tatang, Siyak itan ti mariribukan ni ti anak mo. Noan niya tinasken nga ramidag. Adayo tirik nanaken ka nga inana. Ay na, nag-sweet damaten nga gina. Makay ayo ti kinasweet da. oh, nakaisang kamot amang kita iti cellphone mo, ganyan. Aywan. Buya at man da ito impost ni Bella iti Facebook na. Anya da ita? Picture da iti anak na. O kita am ngamin oo. Adtoy Dayta ka din jay inauna nga anak na. One friend, nag-sweet da nga rod. Uray lalaki da kiti duwa nga anak na. Ngam, ay na. Sweet da kini Bella amamad da. Nagswerte mo to ni Bella. Swerte na talaga. Tanaadaan ni di anak akas kadakuad. Makunak mo't ang nagswerte ak iti anak ko. Ngam kasla pa nagriknak. Kat saan aswerte ti anak ko asyak tinagbalin nga inana. Huh? What are you talking about? Saan nga min aklos ti anak ko kanyak. Iso akas taunay ti babawik ita. Gapo iti panangilimlimod ko idikan kwa na. Tsakkayat na lang. Tsakkayat. Aping amin na da kay Timay. Imbagak mata ni Lolo. Miko anak ko. Saan kumamot akas ta ti panagsungsungbat mo kanyak ah? Ina ko ni Jack Masrome. Carla! Ay, sorry ha. Ma'am Carla, kunak kuma. Si kamot gayam dayta. Ha? Ay, uwan Bella. Sige mag-ayam. Kumusta? Nasaya at latamat. Kastoy agay aywan latta iti anak. Isugayam dayto iti inaunak Hello, tita. Aglesak? Ay na, nakaay-ayo ti anak mo, Bella. Uwan gayam, ti anak mo ngay. Ay, napanan iji classroom da. Ibagbagak amapan kami mangan, sakbayak nga gawid. Angam di namot kayat. Pinanawan nakit din. Kasta ka di. Katala mapan kami matlang iji kantin. Oh my God, tamakigidan ka kada kami amangan. Tapno ada ka duham. Among friend, nagrana kami kini Bella iji school idi PTA meeting. Ha? Kat? Nasayatan o kasta? Mababainak iti kastaunay kan ko na. Anya iti pagbainam kan ko na. Jakmat malipatan dagiti nalpas ang naisawsawang ko iti kan ko na. Ha? Umapapalak nga rod iti banding da iti anak na. Nagragsak da aboy-buyangan. Ay, kas di kumamot ti banding mi iti anak ko. Makapaapal. Ay, si kakit di man. Uwan kanyam, kumusta matantilin ang inyo iti anak mo? Ay, Jack ma-explain, friend. Ha? Aging gangamin ita, kasla saan nga ina ti pangibilbilangan na kanya.
Ngam saan ko mat ama pabasol. Gaputaan mo asyak ti akin basol iti amin. No apay akas di iti panakilangan na kanya. Ay, una yan nga tinararamid mo. Ma-realize mo ita nga awan serbi ti bachelor's degree. No ti kasukat na, kat na ipaidam apan na kilangan ni ti anak. Anyat kayat mo asawan. Nakunak day ta, gaputay di agad adal tapay laeng, ibain mo ngamin ti anak mo. Mabain ka iti tattao ama amuan dati kinapud no. Ti kayat mo lang amin idi, kat ti karir mo. Day talang ti amom anasaya at apakaamuan dagiti tattao may papankan ka. Ay, sapay la kuma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Apay ngamin napilitin nak. Kadak nga rot kayat. Miko anak ko, please matan saan ka kumamatakas ta kanya? Basta, no ko nang kadak kayat, tsak kayat. Anya, Apay ngamin nga da kayo dito balay. Apay ngamin nasan kayo mapanigi trabaho yu ayak. Miko, Okay lang dito balay. Tsak kayat ti mapan nagpasyar. No kayat yu ti mapan kayo laang. anya, Panawan nak ditoy. Oh, papayakas lang na kaununag di pampanunutam, anak ka. tatang, Apay, ada ka di parikot mo. parikot ko ti anak ko, tatang. No aginggat ka ano nga taakas di ti panlakilangan na kanyak nga inana. Ah, Inaramid ko aminen akabaulak. Ngamawan latta. Adayo latta tirik na kanyak. Jaka mo no apay. Jaka mo no anya pa'y tinaskan nga aramidak tatang. Masaksaktan tirik na tunggal sungbatan na kiti baribar. Dayta ti bagbagak idikan ka. Asan anasaya at nga ibain ti kaadda ti anak mo. Rumbang kumaaproud ka kan ko, na. Iso ati maibagak kan ka ita. Haganos ka. Saan ka amaum-uma amang ay ayo kan ko, na. Aging ga sumaya at tirik nanakan ka. Amo manak ko, tay kunada nga raod. Hindi dapat sinusukuan ang anak. Anak, ti kapatgan kunakmatayin. Isu asapay la kuma. Ta saan ka mapukpukawan itinamnama. Husto ti amam Carla. Arum ba nga saan ka mapukpukawan itinamnama? One friend, aklo nakabasol ko. Isu nga agano sak nga uray aginggat ka ano. Correct. Amom ka di. Tunggal makitkitak ti post ni Bella iti Facebook akadwa na ti anak na. Makarik na ak iti apal. Asapay lang ko ma. Takas di mo ti anak ko kanyak. Dahil tati magbagak mat idiken ka. Kasta unay di pa nanguy-uyaw mo idiken ko na. Nakunampay nga awan serbi ti kinasirib no saan a degree holder. Oh, kita man di biyag na ita. Negosyante ni Bella. Kan naragsak ka dagiti anak na. Wan nga ron. Maamiris mo ita anapat patag ti anak ngam ti karir. Nasirib ka no may papani di academics. Iso, ti amo dagiti tattao. Ngam sayang laang. Kaputa saan mat proud ti anak mo ken ka. Adagiti agtaod iti tattao congratulations. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Mare, mabaling ka di anayunak pa'y utang ko.
Umayak ko magsingir angam. No na yun ay kat mayat latamot Mano ti inayon mo tayo listakon. Paggatang ko kumaiti uniform dagiti singin nga anak ko. Kan allowance na, uray 5,000 laang. Wana, mabiit lang tay kan ka iti cash. Imbaglakit din ta nakasingirap, tadaytad ko kan ka. Ay na, agyaman ak mare. Dayta 5,000, agbalinto a 7,000 a piso Inayon kon dito'y utang mo. Anya ka di ti panagsingir ko. Kadalawas ka di, wano, inaldang. Imutang ka manon, di mo pa'y nabaybayadan di utang mo. Nangala ka manon. Kaano kanto pa'y ang makabayad no kasta? Kasapulak ngamin ti kwarta nanang. Para iti panag-eskwela dagiti anak ko. Sika, ti maawanan iti kwarta. Manon atawan nila kay mo ijay Dubai. Wano, saan mula ang nga ammo nga agi budget? Iso akanayon ka ang maibusan iti kwarta. Ay, sige nanang, agawid akon. Iso nga grigrig at tibiyag mukit. Tagastadura ka siguro. Kasanuta man kay eskwela ay. Naawan mo't uniform ta. Wan nga rod. Day tama ti pampanunutak. Aday ta ni mami. Nagapan na nga ta. Gari, Jason, adan igatang yu iti uniform yu. Nangalami ti kwarta mami. Saan yun adamagan pa'y? Tinapatag, makagatang kayon. Ay, mami, umawawag ni daddy dito yung cellphone ko. Sige, sungbatang. Hello, Roger. Hello, kabasbasak lang yung text kanyak dagiti singin nga anak ta. Kasapulan da ka no to uniform. Wan lakay. Awan pa iti maipawid ko ita. Apay ngay nga awan. Agtrab-trabaho ka mo dita Simmarte nga kiti trabaho. Anya, kaano ka pa'y asim mardang? Kasapulan ti kwartata ni, agis eskwela dagiti ubing. Makamu ka pa ilang amang ipamuspusan dita Manun abulan asaan ka nagpawpawit. Adun ti utang ko. Siyakla aminan, agbirok kamot ngamin adita iti pagtrabahuam. Mang namnama kalatan kanyak. Anya? Ay, na ni mamim. Umayak man agsingir. Rimwar mat ante. Sa dino tinapanan na. Nangibati ka di kan ka iti pagbayad na. Awan timbati na ante. Ay, marurudak manan no kastoy laang. Manon nga aldaw asaan ang nagbaybayad Pasensya kayo ante. Ilamlang mangan samot ni mamim ti utang na kanyak. Saan mat ante? Ay, marurudakon. Idarom kon no kastalaang dyan aramidan na. Kadugaya man ti utang ni mami. Iso nga rod. Ado ti mapmapan ni Jibalay nga agsingsingir kan ko na. Kasimot ni mami ta. Apaan da pa yan? Iso asay-saya aton tatag-eskwela. Tapnon ton makalpas ta. Tulungan ta ni mami ang makabayad ka dagiti utang na. Isumad day tatar aramidag. Saan ka sumurot ka dagiti barkada madakas? Wan, amok day ta. Agadal ta na laing. Elvira, amok nga ada ka di taunag. Rumwar ka. Saan mo nga ilambangan ti utang mo? Ni, si kamat gaya mare. Talaga nga ilambangan ti utang mo anya. Saan mat akas ta mare? Nagbidot ka. Agbaygan. No amok la kuma, akas sa ti aramid mo saan kan a pinautangan? Saan ka kumamot nga agungat Jak ilimlimangan ti utang ko. Ay, kat agbayad ka nga rodan. Pasensya ka pa'y laang mare. Talaga nga awan pa'y pagbayad ko ita. Kunakon kat. Ay, talaga nga idarom kan. Bayadak to inton addan kwarta. Basta idarom ka. Ipabalod ka. Mami, ipabalod na kakano day chay kumarim. Ay, tinasayaat. Awagam ni daddy. Masapo lamang ipawit iti pagbayad mo. Tapno sanda ka.
Mangibaga ka manan iti kwarta. Kunak matken ka, nga awan pa'y maipauit ko ita, tawan trabahok ditoy. Tulungan na kumamot ita, Roger. Awan nga rod, nagdagulit kan aya. Ag video call ta, kayat ka makita. Agsarsarita tan. Anya pa'y katiti problema maya. Apay adi mo kayat ngag video call ta. Wen, tanakababay na makitam na iti pagigyanak. Han, oh my God, ata naka-shower ako. Di ti babae day ginangag ko. Ah, Anya ti kayat asawan day ta, Roger. nagado adamdamagam. Honey, oh my God, Oh, sige. Bye. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka nga da babae ni Roger ijay abroad. Ngam saan ka mamati? Nanang, Binaybayan na kayon, gapo iti babae na. itapay matamas ka sa pulan mi. Gaputagi sa eskwela dagiti anak mi. Amo ka marigatan ka. Iso ngagpanunot ka. Pagsardengemon nga giskwela dagiti anak mo. Kat pagtrabahom ida. Saan pa'y matamabalin nanang taminor di edad da pa'y lang mat. Dadakkeldan. Mas nataytayag dapay ngumsikan. Napigsadan. Kabailandan ti agbalin a kargador. Ano sakida pag-eskwelaan nanang. Kat marigatan ka mat nga rod nga agmaymay sa amang isakan iti panagadal da.